سولاوا بێگری یالوانێ ڕەوش و دەمساڵ بگوهرنجی هەرتم وەک خاڵێکەک و خۆشیێن لە خۆزایە کوردستانی پێشکەشتکێ باڵ دکشینێ. دسەردەما پاندەمیێدا و دەمسەڵا بەهارێ دەژی بە بەرگ و تەشەیاخوا دەبێت جهەیە سەردانەکە سوماڵ باتنک و ji bo bêhemvedanê digir. Sulava bêgirî bi berg û teşeya xuya buhareye ku berfên hewildor dihelin û avên rûbara şêl û dike jî wek beriya pandemiyê nebe jî xaleka geşt û gereye ji ber rewşa pandemiyê geştyarî kêm bûbe jî malbat û ciwanên li hewildor berdewam serdana Sulava bêgirî dikin. Firat Şahin ji wan ye û yekem carek ku serdan li Sulava bêgirî dike û tîne ziman ku ew gelek poşman e ku heta niha nehatiye vî cihê xweş. Merak kir ez hayata taze mevra. از اول 20 سال از وانه مینم ولی از حیاتا قدر هیچ آمده خواهده گله خوشته باشه هر چی خواست دمسال بهار بجی لگلک جین وانه و سرحده هیجی برف لعرده و رنگ بهار و برفه دوی دمساله دا لبیگری جی لگل هون صفات چیفچیلر جی به گروبه که حوال خوراج اردیشا نافچه وانه هاتنه و تینه زمان که او گلک شو خوازا برگ و هوا لبیگری حزدکن لوماجی هر کو در فت بینن سردان دکن. Biz zaten her işliyiz. Burayı zaten tüm Türkiye bilir. Em ji xwe ji erdîşê ne û her kes xweşiya vê derê dizane. Dema ku em bixwazin biçin geşt û guzarî vê derê tê bîra me. Û îro jî me xwest em bên vê berg û xwezayê bibînin. Piçek ji bo me dûr be jî xweşiyên ku li vir hene me ber bi vê derê ve dikşînin. û her ku em derfet dibînin serdana Sulava bêgirî dikin. Sulava bêgirî her demsal teşe û bergên cuda bistîne jî her tim ciyekî wek merak û bêriya hezkiriyên geşt û guzariyê ye. Sıddık Eren, Kurdistan 24, Wan.